Entiisa ebuutikidde abatuuze b'e Kalungu mu Buhweju abantu 8 bafiiridde mu kubumbulukuka kw'ettaka. Abatakoma ku kyalo kino bategeeza nti enkuba yaviiriddeko ettaka okubumbulukuka yatonnye okumala essaawa 5 nnamba era tebasigaza we begekaluba. Nze kureba abantu abateebwa ekidongo nze kulyaho twashika twasanga omwana atugambira kwe twatuli nashika nasanga abatakabinyi balimu batimbura emitumbi twawanza bihamu omukazi bihamu omwana bagakabihamu omukazi bihamu omwana emitumbi hati bagakabihamu n'ogundi gw'omukazi ate emitumbi 7 niyo twiha omu kidongo kyabateera. Saa 6 n'ekicweka zihangwe ensato yasiteera twagwerwa akagwa abantu bafa abantu 7 mwenu tutwine ekyokukora owa 8 ari omu irwariro yafa. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Buhweju Dennis Kamugisha ategeeza nti ku bafudde kuliko Jova Kyogabire n'abaana be 3 okuli Timothy Tayebwa ow'emyaka 12, Anna Kalikaho ow'emyaka 6, Agnes Akole ow'emyaka 8, abalala kuliko Theopista Keminagana ow'emyaka 8, Specioza Businje ow'emyaka 6, omulala yategerekeseko ery'amanywa n'omwana yafiiridde mu ddwaliro ery'e Buzibwera. Twagwirwa akagwe k'amaani obukagwa enjura abantu tukajegama nka bulijjo yahikahaka eya asiimwe orusozi rwakuuka bakaba batiireho ekibanja rwashuuma rwateera ebitaka byateera enju aba harimu abantu b'okuhika 10 mushanju bafeeraho 3 babatwara omu irwariro omwe yagwa omu irwariro so hariho abantu 2 abantu 10 babegamire enjura.